behind the scene. Hello ma'am, welcome back to my YouTube channel. Ma'am, so ma'am gani haina khanjai. Ma'am ngasi je khoi wedding photo shoot chattu me ba aduga kai tawa kamaina photo ka pai do ma'am do uchar kai ngasi video se pujak pani ma'am last pu yeng biro ma'am I full ready ni ma'am chachar se yeng mirror se let's go sigala taman gi gari mau kangu sela photo ka photo story mobile na full ready photo shoot over si ado si kap kar bhai ada mau kenare hello hoida hoida to ye jara to kanon din na kona to ye asiga moi makeup kari kra le ra ada story mandir se le kam chaw mandir ne Deman ni lang lugan to pumi ba. Ay lang dum hulu. Na komplain jam lai behind the scene masai ada tormani riskela oi cameraman jo ajar cameraman ajar chakla me si post tak pi post story mandir udah mulai mandir gimu foto shoot foto video mobile na kapi nun jam sing vidre ma'am war winu ready chalo nang la bo koi chat man na ware moi wada moi video copy shooting door ai na nang dan ni na karaga ni na ka kana to adu si ai thamaga thamaga ase mukut ko chalo ready chana bhai sona hum lai ba moi ma'am koi kena dorong khotun lo ra moi asunda photo capture ki helpful halaktre do ma'am ngasi video se ngai jar de like share subscribe and comment twbiram ma'am ngasi video se loisin jar ga yam thina ware bye bye